Remake-up ta chu kamataya paubing. Ukhrul Town Baptist Churches Forum the Ukhrul Headquarter li pau kapa ngaya rungmi dala. Jandel with SDBO CL thought rating zang the MPS Grade 2 officers terribly Grade 1 promotion mi hire. Ajon thang tarik thada mati thangai na tainem khali rungrang hai Phungsem trophy aya kupsang hire. Like yang thor आज the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo in a pami dalai Pau ping may sa ina nganangumsa Ukhrul Down Baptist Churches Forum that makok mi da Ukhrul Headquarter li Pau kapang ya rung mi dalai Samatha kuisa kachi hina tui kuisa da Rani je aya ina aji mission ground alungdang Ukhrul li rung mi dalai Pau kapang ya Rani je li Phungyo Baptist Church with Pastor Reverend Zak Lay kaping ina UBC with Pastor Reverend Remember Rimai anina matui mi sada sharuk kui dalai Lag sana Pau po team Your sari en kasomo shikala len huileng atum dala Rani je li sharuk kui mi dalai Yari wivang rung mi da kalai Pau kapang ya chili zang da kalai tui pong ping jia thought hi wi magapha lung li khanu thought kachunka kamangaza kala technology na nar haida kalai maram Kamakanga Yuraga Sem Kakali Zang Pulungi Gachi Kamataya Apong Manglarin Wartamrin Kala Lansinrin Shimkurin Shayshida Kalai Mutui Kahai Tangkhul Naungara Wivang Chapngachada Kalai Higata Maram Hili Rindaga Matui Midale Ukhrul Town Li Laida Kalai Shit Kasanga Ping Saikorana Rani Chili Saiha Kasaina Rangrum Miser Kavai Ngahot Talai Kala Tangkhul Richum Now Saikora Nala Saiha Kasali Paning Milo Vareli mai ngare ungda ima Tangkhul samatha kuisa kajihi makhok me Ukhrul Town Baptist Churches Forum da saklak aina hangji phundalai Pau gaphak ngaya chili wazan khawai gazipung kala mai zailung pamli bus aina thanung thanwala sami dalai bus chinang zin pung mati makhaili wa than khui mi dalai Pau gapha ngaya wi rani ngzin pung phangali haupoka Jandel with SDBO CL thought rating zang the MPS Grade 2 officers to Grade 1 promotion mi hire. Promotion committee aja hon screening committee meeting ne recommend kasa atishured governor na tuita kamina. CL thought rating link saw the promotion samanghay MPS officers pingjia Joshia Tuigang Bau Pamay Sony Slim Gosang Kuthaibam Farok Ali Lalringam Palumte Plotoko Adani Forte Hipingina officers ping Jizingum Khani probation aina otsawagi gichina Ajon thang tarik thada mati thangaina tainem khali rungraga hai Phungsem trophy aya kupsang hai Phungsem trophy hi tainem khali leida khalai chimei thui ge phungton wi amin khuilaga kaphokna Phungsem kapung hi saiha sa khwai kaphung mang maningla Apam mathala kahai kala naga wivangla aman sakla kahai historic place akana chia Phungsem trophy karung ajkum hina kharena kala chi tainem youth club na makhok mida go for goals kachi hina tuikui sada mayon haira ngariyo ngahan chili Tangkhul naw country thai ngariyo kathathai pingkachungka wazangda maholak aina mayon haire Phungsem trophy wi kup kasang ranyeli IGB IK muiwana maso sada wazanga Tangkhul khanui thotli sports wipong li raisang haksang khawai IK muiwana kuchungka kadom sangmia IK muiwana kahang Tangkhul miyur hiya kaphung nawi ngachaili asho alep khaung nga miyur na chiwang aina sports with discipline kuchungkhala maya lak aina zat kapaya miyur lak ka kjihi hang infrastructure na khawat kuchungka lei salala itum godom ngorok laga chui khamai phaikarji kar khui laksa kjihi IGB china hang sang Sports mangli maning la lair katam kashelila Tangkhul khanui thot pingli lungsan maida hotna khwai saluda ana machan sanga Tangkhul khanui thot ping chat khanga tele nga heu yanga kha competitive exam ka tha mila suitana ka hai hi theilaga pangmaida hotna khwaila IK muiwana hang sanga kukup rani chili ADC Ukhrul caretaker German Yaronso ngalungna khayaw sami kala former ADC khing horvaluila special guest sada wazang khare Phungsem
Kare Phung Sem Trophy je Haukok FC na khui haira. Tenam Youth Club na ka Khaniali Zangkala Siraro Khong Youth Club na ka Kuthuma Ngasaya. Phung Sem Trophy hi kum ka jida mayon ki da leidalai. Manipur li election ka sa maong li yang ka lupa matalak la contesta ga hai hila khayui akhana da ajahon MLA election li nganing laga maga thu ga jiwa Thaunawjam Brindana hanga. Reader Cop Saga Sava Brindana Yai School SC JDU ticket in election contest kasana. State Assembly election ni lupa matala contest kasahi Manipur with Thochan li ana Karina da Brindana hanga. MPS officers Saga Sava Brindana Ali Katom kahai Saik Koralila Ningaship Hong Shop ka. Ajahon we election china katanga maning mana yarili sami rada ningrin kalaiji sami lagra da Brindana Hong Shop. State Wishorkar Katar Assembly Kuki People's Alliance na BJP li unconditional support mirada Pong Shok Hair. Kuki People's Alliance with President Tongmang Haukip ay na Ajahonjam kapangga kahay MLA Kim Neo Haukip Hangsing Zangda Party jina BJP li kakatom kapit kajitay memorandum Governor Laganesan ni Misang Hair. Itum na paningong pai gaja Shorkar Sem gida kalayhili BJP li katomra gaja JDU NPF la independent ina kaka MLA Nishikan Singh nala kakadom pongsho kahaina. State level Prime Minister's Employment Generation Program PMEGB exhibition aja witar magkara gutumdang hawpokida laydalay. Exhibition ji Manipur Khadi and Village Industries Board na rungmida board ji wi lamfelpat Office Campus Litar Magkari Chiko ay natangda Sawara. Hangdak lahi Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with Azingli Kasana. Exhibition ni Zangkavai PMEGP with beneficiaries ping na Manipur Khadi and Village Industries Board Office with ay na kuipayra da board chi with CEO na jishat miya. India na Sri Lanka li kangajon sada $1 billion with concessional credit facility mihayra. Credit line kamni we short kasa Iraniye ajon thang Delhi li kuika da chili Sri Lanka Finance Minister Basil Rajapaksa, Finance Minister Nirmala Sidharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jai Shankar atumna vazanga. Concessional credit facility kamiji chichinda kashakaza ari arai kala kankhana odur Sri Lanka na India we na kwisangi kachina. India na Sri Lanka richum now pingning soda nganingching dalay kala kashap ay natangda ngajon kapay ngajon mira the External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagji na hang. Sri Lanka na lansin ni sakda kalay chila India na thaymiya kajihi hang da lansin ling shik kamay hina ngalay kanini wivang kapang sara the External Affairs Minister na hang. Ukraine with Zingtun shong kalay capital Kyiv ay na Lviv la Zingsho shong Kharkiv ay na Karmatov li Russia na merlak ay na attack sa dalay da aya Ukrainian officials na hang. Russia na missiles chihoda Lviv li kalay aircraft repair plan sa gazami hayra da chiwi mayor na hang. Ukraine wi kasha gaza ngarin mi kawai kasalila shaykhu da supply chain zakshi hayra da World Food Program official na hang. Supply chain with infrastructure ka Russia na attack kasali sa gazam ha la kasha gaza dukanay na warehouses la masay hayra chiya. Mariupol kata apam ni supplies kangi ji hire kala convoys pingna supplies mapungwami pilot lay dalay chiya. Russia witungli sanction mermay high kva Ukraine po hire. Maram hi Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba na EU with Foreign Policy Chief Joseph Borrell Karajan sa hire chiya. La kvak chan ngazek zatta kalay Ukraine atam zang may kvay sa dalay da Russia na pen dalay. Ukraine we mingning ping liva Russia we mingning ping na thak mai khar ot sa ka ngai chithei dalai da Ukraine we wang aina dab da zat da khlai Russia na pen hair Ukraine ni raita da khlai hili ceasefire khira halu guji German na la hang hair maram ji German Chancellor Olaf Scholz na Putin li phone sa da khrajan sa hair chi Ukraine with humanitarian angret mathasang phalungra kala ngalai khani china kathak wi lungli diplomatic solution phakwi khwai sa phalungra kaji German Chancellor china Putin li hang hai chi China na Russia li magdom khwai US President Joe Biden na Chinese President Xi Jinping li phone sara kaji paula sambanga ayang shun we report atishuda nationwide vaccination drive sada kalai hili COVID arika mi ka hai dose crore shaka hangchishat lag hangchiko da shini ka hai
hapta hi with positivity rate 0.40% aina zattalai covid test kasa crore hangshni da jishat lakh thara da jishat kashung haira da health ministry na paumi COVID-19 angret mazakshi sankhwai states kala union territories psychorana genome sequencing kasa la surveillance merlak ina sablungra da center na jizami haira Kangaja zat kanali haupok lushida yari ngatsa sada kala hili COVID maman khwai saran psychor sablungra mayangra khwai yang sang palungra da center na hanga Maram hi Union Health Secretary Rajas Bhushan Chief Secretaries aina administrators pingli kapiva haira Southeast Asia kala Europe wingalei kai kali COVID-19 cases Chungsangpok lui ka hai thei da lai kachi hangda India na shurda kala 5-fold strategy ji jekjin lak aina shurwa phulungra da Bhushan hang COVID maman khwai 5-fold strategy kachi hi test kasa man kamarau contact lay aka try kasa kagaza atam chada khangha ariga kap kala COVID appropriate behavior kashur hi pinghina yari na COVID magza khwai ariji kap ngai khwai la kasat lu kala darkar saga awareness that leng saklu la mask kasang distance ka hai pangathar respiratory hygiene ki kata hi shur ngasak phulungra da health secretary na hang la doida chui khamada ya paubing Ukhrul Town Baptist Churches Forum the Ukhrul headquarter li pau kapha ngaya rungmi dala Jandel with SDBO CL thought rating zang the MPS grade 2 officers therapy grade 1 promotion mi hire Ajon thang tarik thada mati thangai na tainem khali rungra ga hai phongsem trophy aya kupsang hire Aji we pau henang chang haira ngana da indum zai kor likhama haya zimik sho sa serano